Pozdrav svima, moje ime je Igor. U današnjoj epizodi pokazat ću kako da uklonite višak dlaka iz očiju, odnosno crvenila i malih vena koje se nalaze u oku. Kao što možete da vidite na ovoj fotografiji, imamo određene trepavice koje su se našle u oku, koje treba ukloniti. Imamo i male vene, samo što u ovom slučaju te vene i crvenilo nisu toliko izraženi, tako da ovde neće biti puno posla. Kada ovo radite, trudite se da ne uklonite potpuno crvenilo iz oka i da ne uklonite potpuno vene iz oka, jer ćete u tom slučaju dobiti potpuno neprirodne oči. Faktički dobit ćete kao da su staklene oči, a to svakako ne želimo, jer cilj retuširanja jeste da izretuširamo fotografiju, ali ipak da se to retuširanje ne vidi u tolikoj meri. Da bi uklonio ove stvari o kojima sam govorio, napravit ću frequency separation layere. O frequency separation layerima sam već govorio, imate tutorial o tome, tako da neću mnogo detaljisati o tome. Kliknite ovaj layer i dva puta ga duplirajte. Donji layer nazovite low, gornji nazovite high. Isključite high layer i selektujte low i idite na filter. Idite na blur, Gaussian blur. U ovom slučaju stavit ću otprilike 8 radius, ponovo ponavljam, to stavljam iz prostog razloga zašto moja fotografija najčešće imaju 36 megapiksela, ova je kropovana, tako da stavljam otprilike radius oko 8, 6, tako dalje. Znači probajte u svakom slučaju, već sam objašnjavao detaljnije o tome u prethodnom tutorialu. Selektujte high i upalite ga, idite na image, na apply image, izaberite blending mode add, ovde mora da piše 2, a ovde 0, izaberite low u ovom padajućem meniju i invertujte fotografiju, kliknite OK i izaberite blending mode linear light. Zatim selektujte ova dva layere, kliknite CTRL-G i napravili ste grupu. Još jednom da napomenem, ovako sam pravio frequency separation layere zato što sam radio na 16-bitnoj fotografiji. Ako radite na 8-bitnoj fotografiji, drugačije se pravi. Kada ste napravili frequency separation, izaberite high layer, izaberite healing brush tool, bitno je da bude uključen u padajući menu current layer, približite oku i višak iz oka uklonite. Znači prosto selektujte pored onoga što hoćete da uklonite i pređite preko toga. Kao što vidite, jako lako uklanjamo delove koje ne želimo da imamo u oku. Kao što vidite, ovde se pojavile neke crne mrlje, a to ćemo rešiti veoma lako sa low layerom. Izaberite low layer, kliknite Shift CTRL-N i napravit ćete prazan layer. Izaberite četkicu, selektujte prazan layer i jednostavno selektujte boje koje želite. Naravno, flow ili opacity stavite na malo procenata, ja u ovom slučaju sam stavio 5%. I lagano smanjite četkicu, neka bude veličine problema koji rešavate. Kao što vidite, veoma brzo rešavamo sve viškove koje nam se nalaze u oku. U ovom slučaju imamo vene, ali one nisu toliko izražene, tako da njih ne treba ni skidati, pošto ne želimo da dobijemo stakleno oko. Ukoliko želite da skinete i njih, na isti način kao i ove trepavice koje smo uklonili, uklonit ćete i vene. I još jednu napomenu koju želim da vam kažem, možda sam previše brzo to uradio, kada pravimo ovaj prazan layer, pre toga je bio selektovan low layer, pa smo onda napravili onu skraćenicu i napravili novi prazan layer koji je povezan sa low layerom, pa faktički na ovom praznom layeru kao da radimo na low layeru. To radim iz prostog razloga zato što ako pogrešim mogu lako da ga izbrišem i da napravim novi, ne moram iz početka da pravim frequency separation layer.
Ukoliko želite da skinete crvenilo iz oka, to ćete uraditi veoma prosto, već sam pokazao tutorial kako da uklonite crvenilo iz lica. U ovim očima nema mnogo crvenila i nema tih problema, ali ipak ću vam pokazati način kako to da uradite. Izaberite Hue Saturation Layer, u padajućem meniju izaberite crvenu boju, uzmite pipetu, izaberite crvenilo koje vam ne odgovara i jednostavno možete da smanjite saturaciju, možete da povučete na drugu stranu od ove crvene Hue Slider i kada nađete odgovarajuće parametre, jednostavno invertujte masku, CTRL-I da invertujte masku, izaberite četkicu i obojite te sporne delove koje želite da uklonite. Ponovo napominjem, ovde nije bilo potrebe za uklanjanjem crvenila, više ima potrebe za uklanjanje ove plavičaste boje koje sam dobio od gela kad sam fotografisao. Sve u svemu, veoma brzo ćete ukloniti i to crvenilo. Ukoliko vam se sviđaju moji tutoriali, prijavite se na moj kanal. Ako volite fotografiju i obradu fotografije, pridružite se Pro Flash Studio zajednici. Više informacija možete naći u opisu videa. Do sledećeg gledanja, pozdrav!